sebičnost u sve pohotne misli koje motivišu čoveka, jer to su čovekova prirodna osjećanja. Stoga satanisti to teraju u krajnost i kažu: ako želim da budem nasilan, mogu da budem nasilan. Ako želim da povredim nekoga, da bi bilo po mome, onda mogu da ga povredim. U principu postoje 4 različite grupe satanista. Mi ih klasifikujemo ovako: dableri, religiozni satanisti, netradicionalni satanisti i generacijski satanisti. Dablere bismo klasifikovali kao tinejdžere. Tinejdžer jednostavno uči nešto od svojih drugova u školi, odlazi u biblioteku ili knjižaru, uzima knjigu i radi to na svoju ruku. U suštini nije opasno, ali može da pređe u druge oblasti koje mogu biti kriminalne ili po svojoj prirodi opasne. Dapleri su ljudi koji pišu grafite po zidovima, obaraju nadgrobne spomenike i predstavljaju napad za javnost. Oni također žrtvaju životinje i oni se smatraju satanistima nižeg reda od onih koji su na višem nivou u satanskom carstvu. Religiozne sataniste štiti zakon. LaVeyeva prva satanska crkva u San Francisku je takav primer. Oni imaju religijski pristup i pokušavaju da ne narušavaju zakone, jer to šteti njihovim ličnim interesima. Netradicionalni satanista je čovek ili žena ili grupa ljudi koji prihvataju određenu ideologiju i formiraju kult, često se odvajajući zbog određene centralne teme, često preuzeti iz Biblije. Oni to koriste da čine zločine ili uopšte ne čine zločine, ali su u svakom pogledu netradicionalni satanisti često najopasniji. Zatim postoje generacijski satanisti. To su ljudi u čijim porodicama postoji satanizam koji se prenosi sa generacije na generaciju, kao što i samo ime kazuje. Ovi satanisti tajno čine razne užasne stvari. Od detinjstva oni uče sve te stvari, maltretiraju ih, teraju ih da piju krv, jedu izmet, po njima se mokri, sodomišu ih i to se nastavlja iz generacije u generaciju. Mnogi satanisti se prisjećaju kako su ih od malih nogu fascinirali okultizmom. Neki su bili ritualno posvećeni kao Sotonina deca. Glenn se prisjeća kako ga je njegov deda uveo u članstvo. Jedne godine kada se skupila cela familija, on je prikupio svu decu i poređao ih u red. Išao od jednog do drugog i stavljao nam ruku na glavu. Vratio se kod mene i rekao: ovaj je izabran. Posle toga me je odveo u ambar gde smo bili sami. Stavio mi je šake na glavu i rekao: kada umrem, sve svoje moći i sposobnosti prenosim na tebe. Konačno mi je data privilegija da shvatim kako je Sotona bog crne magije. Tada mi je već bilo jasno da ako želim da idem dalje, moram da prodam dušu đavolu. Glavna postavka jeste da je Sotona učestvovao u stvaranju sveta sa Bogom i da mu je naneta šteta kada je izgnan s neba, kada je tražio istu moć sa Bogom. I da će jednog dana ponovo dobiti svoje pravo mesto. Dakle, mi moramo njegovu armiju učiniti brojnijom. Što više članova ima u satanizmu i okultnom na svetu, to će brže njegova armija rasti, tako da će on preuzeti vlast, zbaciti Hrista i hrišćansku crkvu. Obožavanje Sotone u Americi nije zločin. Štiti ga prvi amandman. Stoga, ako vidite grupu ljudi kako igraju oko vatre i oni ne čine nikakav zločin, američka policija tu ne može ništa. Biti satanista ili član grupe koja se bavi crnom magijom nije protiv zakona. Možete obožavati i kvaku na vratima. Mene ne zanima koja je vaša religija, ja se time ne bavim, već zločinom.
Sva statistika u Americi i ostatku sveta potvrđuje da se satanizam širi. Po mom mišljenju, on je mnogo rašireniji nego što se zna. Satanizam u Velikoj Britaniji raste. Verujem da je to religija u najbržem procvatu koliko je poznato u ovoj zemlji. U Britaniji počinjemo da shvatamo da je satanizam široko rasprostranjen. Na osnovu kontakta koje imamo preko socijalne službe, dobrovoljnih organizacija i policije, počinjemo da pratimo situaciju i formiramo sliku koja pokazuje da imamo ozbiljan problem. Pravi, tvrdokorni satanista je uključen u kriminalne aktivnosti i iz tog razloga će oni probati da deluju što normalnije, da bi vas što bolje prevarili. To su doktori, advokati, nastavnici. Često su to ljudi koji imaju veliki uticaj nad malom decom. Popovi, sveštenici, lekari, policajci, sudije, biznismeni, tinejdžeri, svi su oni povezani jednim ciljem, da žrtvuju što god hoće Sotoni. Bilo bi mnogo lakše kada bi ti ljudi nosili rogove i dvozubac i crvenu odeću, ali oni to ne čine. Mogu vam biti i prve komšije. Sećam se kada sam bio član Sotonine crkve, oni su bili veoma ponosni na činjenicu da nije bilo ni jedne vojne organizacije na svetu u kojoj nije bilo satanista. Sataniste privlači vojska zbog ideje rata i smrti. Oni rat smatraju jednim džinovskim žrtvovanjem ljudi. Otkrivamo da satanizam postaje međunarodan i sve bolje povezan. Povezani su u Britaniji od grada do grada, i po Evropi i po Americi. Tu se vrti puno para i zarade. Zarada se ostvaruje kroz pornografiju, drogu i oružje. Što se tiče privlačnosti, šta je to zbog čega neko postaje satanista? U mom slučaju se radi o postepenom uvlačenju, od ekstrasenzorne percepcije preko letećih tanjira tokom više godina do konačnog prihvatanja Sotone kao mog Boga. Ja sam se uključila u satanizam zbog obećane moći i bogatstva. Na zabavama na koje sam odlazila mi je rečeno da te stvari mogu dobiti, ali da je to poseban dar koji ne mogu dobiti dok ne prođem kroz ritual inicijacije. Mislim da se to može izraziti jednom reči, požuda. A to nije samo seksualna požuda. Postoji žudnja za moći koja je deo ljudske prirode, žudnja za seksom, a C.S. Lewis o tome govori kao o duhovnoj požudi, kao o duhovnoj potrebi da se posegne za nepoznatim ili da se bude fasciniran njime. Kao dečak od 13-14 godina bavio sam se magijom. U tom uzrastu nema granica mašti. Isprobali smo sve magijsko za šta smo ikada čuli. Prizivali smo đavola i demone i imali uspeha u tome. 1981. Markova želja da isproba onu još moćniju stranu crne magije dovela ga je do osnivanja sopstvenog satanskog kulta, Olimpskog hrama. Što se mene tiče, magija podrazumeva da dobijete ono što želite. Vračevi su ljudi koji dobijaju sve što žele. Osnovna tema njihovog obožavanja se tiče postavke Alistera Crowleya koji kaže: radi šta hoćeš, neka ti to bude zakon. Ali to znači samo da možeš da radiš šta god želiš, da zadovoljavaš svoje potrebe. Time zadobijaju ljude. Oni žele bez muke sve od života, prizivaju te sile i žele da dođu do onoga što im treba. Ako niste popularni, kažu vam da će vam rituali samilosti obezbediti popularnost ili uspeh kod suprotnog pola. To je također primamljivo satanistima. To je elementarna karnalna draž koja ih privlači. Rekli su mi kako da ubijem nekog, kako da nateram nekoga da me želi, razne čarolije.